Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Reka tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, babwire ko mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono hagati ya DRC n'u Rwanda i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agamije kuzana amahoro mu burasirazuba bw'igihugu, no kandi nk'uko byabyiyemeje guverinoma ya Congo ibinyujije mu gisirikare cya FARDC wa gatanu tariki ya 31 Ukwakira 2025 yatangije ubukangurambaga i Walikale, ahari icyicaro cy'agateganyo cy'akarere ka 34 ka gisirikare, ubukangurambaga bwo gushishikariza abagize umutwe wa FDLR kwitanga ku bushake. Ubukangurambaga bugamije gushyira mu bikorwa ibyo abayobozi ba Congo biyemeje igihe basinyaga amasezerano i Washington DC nk'uko bitangazwa na Actualité.cd. Iyi FARDC ivuga ibi niyo yari iherutse gutangaza ko nta barwanyi ba FDLR bari mu bice igenzura, ahubwo bari mu bice bigenzurwa na AFC 23. Biravuga ko amaradiyo yaho ari gukoreshwa mu gutangaza ubutumwa bwo gushishikariza kwitanga bwahinduwe mu ndimi zaho. Udupapuro turiho ubutumwa natwo turakwirakwijwe mu baturage kugira ngo ubutumwa bugere ku barwanyi ba FDLR ari bo ntego nyamukuru ubukangurambaga bureba. Major Dieudonné Kasereka, umuvugizi w'akarere ka 34 ka gisirikare, avuga ko igihe kigeze ngo amahoro agaruke mu karere. Atangaje ati ubu butumwa bureba imitwe yose ya FDLR, igihe kirageze cyo gushyira intwaro hasi no kwirinda kumena amaraso. Abarwanyi bose ba FDLR bagomba kwishyikiriza MONUSCO ku bushake kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo u Rwanda. Turabasaba rero kwitanga ikiganza kirambuye cy'abategetsi ba Congo ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC. Intumwa zo mu buyobozi bukuru bwa FARDC zoherejwe i Walikale kugira ngo zitegure iki gikorwa cyo kwitanga ku bushake kw'aba FDLR. Izi ntumwa ziyobowe na Lieutenant Colonel Tassi zahamagariye amatorero akorera i Walikale kugira uruhare muri ubu bukangurambaga kugira ngo bigende neza nk'uko babyifuza. Yijeje agira ati igihe kirageze ngo FDLR isubire mu gihugu cyabo u Rwanda. Turasaba abapasiteri n'abayobozi gakondo kubasobanurira ko bagomba rero gushyira intwaro hasi bakitanga, nta maraso amenetse biracyashoboka. Abarwanyi bazitanga ngo bafite amahitamo yo guhitamo igihugu cy'ubuhungiro aho bazajyanwa na MONUSCO niba badashaka gusubira mu Rwanda. Ubukangurambaga niburangira batazumvira uyu muhamagaro bazahatirwa gutahuka n'ingabo za leta. Muri teritwari ya Walikale bivuga ko abarwanyi ba FDLR baherereye cyane mu gace ka Makungurano muri groupement ya Warowa Rwanda, hahana imbibi na Masisi mu gace ka Banarukisa hafi ya Buyoye muri groupement ya Warowa Uroba, hahana imbibi na groupement ya Ufamandu ya kabiri teritwari ya Masisi, ndetse no mu gice cy'agace ka Banakindi muri groupement ya Kisimba hahana imbibi na Rucuru. Aba barwanyi baje muri utwo turere nyuma yo kwirukanwa mu burengerazuba bwa teritwari ndetse na Raya Mtomboke muri na 12 nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Duhindure ingingo ariko tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mbabwire ko imirwano ikaze yabaye hagati y'inyeshyamba za AFC 23 n'ingabo za Wazalendo zifatanya na FARDC kuva saa 2 z'ijoro kuri wa gatandatu tariki ya 1 Ugushyingo 2025 ahitwa Karembe muri groupement ya Bashar Mokoto yirere muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka i Karembe agera kuri Actualité.cd avuga ko inyeshyamba za Wazalendo zagabiye icyarimwe ibitero ku birindiro by'inyeshyamba za AFC 23. Urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje rwumvikanye muri uyu mujyi uherereye hagati ya Masisi na Walikale. Amakuru kandi akomeza avuga ko abaturage batewe ubwoba n'imirwano bakomeje kwihisha mu ngo zabo. Bongeraho ko inyeshyamba za M23 zifite ibirindiro i Karonge muri groupement ya Kisimba hafi ya Karembe zafashije bagenzi babo ndetse n'imbunda zirasakure kugira ngo rero bahashye ibyo bitero. Tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo dukomereze amakuru yacu ku yandi makuru akomeza kugenda avuga mu gihugu cya Mexique. Iturika rihambaye cyane muri supermarché ryahitanye abantu 23 abandi barakomereka. Abayobozi b'inzego zibanze bavuga ko iturika rihambaye ryabereye muri supermarché mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Mexique muri leta ya Sonora cyahitanye abantu 23 abarimo abana bagera kuri 11, abandi benshi barakomereka cyane. Amakuru akavuga ko igisasu cyaturikiye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 1 Ugushyingo 2025 muri supermarket ya Waldo iherereye mu mujyi wa Hermosillo.
ubushinjacyaha muri Sonora bwagize buti igitekerezwa nuko byabaye kubw'impanuka kandi iperereza ririmo gushakisha muri transformateur iri mu iduka. Inzego z'umutekano zaho zari zavuze mbere ko zanzuye ko ari igitero cyangwa igikorwa kijyanye n'igikorwa cy'urugomo cyibasira abaturage nk'uko inkuru dukesha Al Jazeera ibivuga. Guverineri wa Sonora bita Alfonso Durazo mu butumwa bwa video yavuze ko umubare munini cyane w'abahohotewe ari abana bato kandi ko abarokotse bavurirwa mu bitaro bya Hermosillo. Durazo yagize ati nategetse ko hakorwa iperereza ryimbitse kandi mu mucyo kugira ngo hamenyekane icyateye iki kibazo n'ababigizemo uruhare. Akaba rero aribyo yakomeje kugenda avuga. Guverineri yavuze ko serivisi z'ubutabazi, umutekano n'ubuzima zatabaye kinyamwuga no mu bwitange bukomeye kandi barokora ubuzima bw'abatari bake n'ubwo n'abandi batari bake bakomeje kugenda basiga ubuzima. Reka mbabwire ko umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byo muri Afurika akaba n'umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Masad Bolosi yatangaje ko leta ya Kinshasa na FC23 bateye intambwe ishimishije, ariko agaragaza ko kutubahiriza ihagarikwa ry'imirwano bishobora kubangamira inzira y'amahoro muri rusange. Hanyuma kandi mu butumwa yanyujije kuri X yahoze ari Twitter kuri wa gatandatu tariki ya 1 Ugushyingo, Masad Bolosi yagize ati DRC na FC23 bateye intambwe ishimishije binyuze mu nzira y'amahoro iya Doha, bagaragaza ko bahuje ubushake bwo gushaka amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Icyakora kurenga kwihagarikwa ry'imirwano guheruka hagati ya DRC na M23 rishobora guhungabanya ibyo byagezweho muri rusange. Yakomeje agira ati bose bagomba kubahiriza ibyo biyemeje Doha, harimo gukomeza guhagarika imirwano ndetse no gushyira mu bikorwa uburyo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano kugira ngo bongere kwizerana no kugabanya umwuka mubi kuri tere. Hakomejwe umuhate, hari amahirwe nyayo gutera imbere kutugana ku mahoro arambye ndetse n'ejo hazaza heza mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko yabivuze. Nyuma yo gutangaza ibi kuri iki cyumweru, Masad Bolosi yagarutse kuri X yatangaje ko yagiranye ibiganiro byiza na Felix Tshisekedi mu gihe duhindura ibyo twiyemeje mu bikorwa bigamije amahoro n'iterambere muri RDC. DRC irimo gutegura inzira nshya binyuze mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington no guteza imbere inzira ya Doha izagarura ubusugire kandi igashimangira umutekano w'akarere. Yavuze ko hashingiwe ku mahoro n'umutekano DRC izakomeza gukurura ishoramari ryinshi ry'abanyamerika mu bikorwa byo guhererekanya amabuye y'agaciro mu mucyo ndetse n'ibikorwa remezo byagura amahirwe ndetse kandi bigatanga inyungu zifatika ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye, ndabifuriza kumeza kugira ibihe byiza. Turasubira mu yandi makuru masaha